ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту, подписчикои канали Сауду ТЖ. Навори хонаҳои Душанбе. 10 дона хона аз Душанбе, якта аз ноҳияи Ҳамадонӣ. Навортон мекунем, бачаҳо тамошо кунед. Просто навор, беҳад навори зур бари нафарое ки яъне ки хонаҳои арзон гуфте сай навор шид дӯстон. Бо диққат тамошо кунед. числа 15 апрели 2026 сол, навори имрӯза. баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегзорам. чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунен, реклама када фурӯшта мегзорем бача азиз. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, дар видео комментария кунен. чӣ дар кортонай, аз куҷо хона, замин, квартира дар кортонай. шумо фақат дӯстон комментария кунен, иншоалло Сауду ТЖ навортон мекуна. навора шурӯъ мекунем, то охир сабр карда тамошо кунен. хонаҳое ки маъқултон мешава, аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат кунем бача азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи наздиҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи наздиҳавлигӣ равонкардан ки дар сентри ноҳияи Ҳамадонӣ беҳад ҷош ҷои обудай, нарха гарени арзон мондан ки ака мега ма важни баъдам ба ҳам хотир арзонтар мондам ки ами хона савдо шава, камбудӣ мал шава. ноҳияи Ҳамадонӣ, кӯчаи Сомонӣ, дар сентри ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский. 320 000 ин нарха бинен. ду хонай, 3 сотиқ заминай, назди аптекаи Ҳошим. хуб, наздикиша Баниса, Садик, гимназия, литсей, мактаб, бозори Калон, ҳамаш наздика бачо. Централни точка бача азизам. хона бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешава, аз ҷумла шифонер, кондитсионер, телевизор. 3 сотиқ замин, ду хона дора, бо 3 дар хонаи дига мега фундаменто бетону рехтагӣ тайёрай. подвал дора, документҳои 100% дора, об дора, свет дора, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ дора. марамат беҳтарин нарх, қашти бепул 320 000 сомонӣ, иншоалло бо арзон мешава. ҳаме ки занг задем бигӯем ки мо аз канали Сауду ТЖ ё ки Сауду ТВ занг задем, ака худаш мефаҳма. ба худо хоҳад ягон муомилаи сосон мекунам. 320 000 сомон. ду хона дора, бо барои 3 хона фундамент бетону рехтагӣ тайёр. ду рақами дастӣ, якта WhatsApp мегзорам. марамат ҳозир занг бизанен, рафта бинен, бихаренаш бача азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки дар Душанбе қарор дорад. ана ҳами дом дӯстон, нигоҳ куненда, як ҳуҷрага квартира ҳастае ки дар этажи якум, масоҳаташ 40 квадрат бо балконаш бача азиз. як хонага таъмир замонавӣ нав, ошиёна якум, бинои 7 ошиёна. хуб, касое ки хоҳиши хонаи шахсӣ шава, барои ҳамон мақсад хизматрасониҳо ҳамаш пашти ҳастай. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 310 000 сомонӣ. ана дӯстон нарх, мана нарх бари шумо. хоҳиш карда мешавад ки нафарои серьёзни занг зана. Корвон, бозорчаи Гравзаводда қарор дорад. нархи хона арзон шид, фаврӣ фурӯшӣ. марамат 310 000 сомонӣ.
рақамҳои 53 ва 13 да WhatsApp дорад. Дар WhatsApp пайвастай ана ҳамин домда қарор дора хона занг занед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшии имрӯзамон. арзиш 310,000 як хонага дар этажи ҳафтум, масоати 45 квадрат. хона дар Душанбе дар Политехникум қарор дорад. дӯстон, рақами ахираш 4-9 метонен занг бизанед. ассалому алайкум мардам, квартираи фурӯшӣ 45 квадрат як хонага, хоб ду хонага карда мешава. доми тайёр, мега ҳамсояҳо ремонту зиндагӣ доранд. аз Политехникум 5 минута роҳай. доми мо ноҳеш ошиёна ҳай. хонаи мо дар ошиёнаи ҳафтум қарор дора. мошин болои пул мешава. вариантҳоро мебинем. хеле вариант дора. дӯстон, мошин қабул мекунанд болои сум битинагар бениҳоят вариантсо 310,000 сомон. ина мараман. дӯстон, рақамҳои 4-9 ҳами азуми канали мо ҳозир занг занед. бачаку азиз, хонаҳотонро аз пеш омада профессионал инавора мекунем. дар WhatsApp нависен, муомила мекунем. мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. нафаре ки аз Душанбе, аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ хонаи арзонтар гуфтесен 290,000 сомон. сехонагаи нав 4 сотиқ воқеъ дар маҳаллаи Навбунёд, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, дар болои сементзавод. хона шкатур кардагиай. ҳавлиш обши масоат 4 сотиқ замин, 3 дар хона, 290,000 сомон нарх бо муомилаш. хати бача азиз, далши маълумотша ҳозир аз нуми Савдо ТЖ занг занен, рафта бинен, баъдан хонара бихарен. ҳар як хонае ки мақсад маъқултон мешавад, дӯстон, пешакӣ занг занен, адресават кунен, баъдан рафта бинен, ҳуҷҷатоша понни ҳамаша бинен, баъдан дӯстон айпишти коротон шен. яъне ки оиди хона 290,000 сомонӣ. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи сеюм, масоати 45 квадрати метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 285,000 сомон нарх. ана нигоҳ кунед бачаи азиз, 285,000 сомон нархаш. иншоалло бо савдои соз карда мешава. аз нуми Савдо ТЖ занг за савдош кунен. хонаҳо чӣ хелай, нарх ханавот чӣ хелай, дӯстон, маъқултон ҳастан нестан, ҳамаша як комментарияча кунен. иншоалло мо ба назар мегирем. айки ҷо шумо да хона дар корай, замин дар корай, квартира дар корай, аз чандум этаж дар корай, чанд квадрат, чанд сотиқ, то чанд сума дар кортонай, шумо метавонед дар комментария фикротонро нависта монед. иншоалло Савдо ТЖ мехонава, айпишти комментҳои шумо мешава. бача азиз, ҳамин видеода лайк монен. лайкҳои шумо сабаби тобравии наворо мешава. иншоалло ки чанд қа лайк шава, навор тоб мерава, хонаҳо савдо мешава. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дар этажи дуюм, масоатш боша 38 квадратай, шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, 430 та нархаш. духонага этажи дуюм, 38 квадрат метр, ремонти нав, бо чизу чорааш, поёни гипрозем, пахтакор, техпаспорт дора. ремонтош дараҷаи олӣ, 430,000 сомон, 38 квадрата, духонага кадам бачо, духонага. далши маълумот занг за пирсон шен. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони гиромӣ, дар Каратегинский 2 сотиқ заминда 3 хона кадан савдо да гузоштан. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, кӯчаи Каратегинский, Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, сеюм кӯча, 400 метр боло аз масҷиди ҷомеа мегӯянд. дӯстони азиз,
یعنی که این برادرمان سه کامنتگاه داشته است در مساحت 2 سوتیق زمین. ارزشش 390,000 بوده است. رقمای 45 و 45 ده کسانی که مقصد سریوزی خریدار هستین میتونین که مراجعه کنین بچه عزیز. 390,000 سومان نرخ بهترین بچه کراتینگیز که تریتوری آباد دوستان عزیز. خلاصه همه حالت زنگ زد دلشی از اون کانال ما پرسان شین. لایکاتون مونین در کانال ما ابونه شین. کانال سعودو تیوی ده یا که سعودو تیجی هر دشگای میتونین دوستان подписаться سکنین خونه های ارزونه تماشا کنین. و دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که 32 کوادرات متر رای بچه عزیز. 32 متر کوادراتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک حجرگاه اتاژی یکم در قرار داره. یک خانه کلان خشروی زمانوی بچه عزیز. کلیدو را بینین همه کفل اینا مسئله بانیا مسئله حجت خانه یک جای یک خانه کلان خشروی زمانوی کردگی تیریزه ریاما برندسون 420,000 سومانی باز انشاءالله که معامله داره. مرامت زنگ زد از اون کانال ما سلام برسونیم بچه عزیز. و دوستان میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که دو حجرگاه کوارتیر هسته که در اتاژ دوم مساحت 61 کوادرات بچه عزیز. 61 کوادرات اتاژ دوم ناحیه سینو 92 میکرورایون коробка 61 квадрат без перегородка دوستان. پروستا площади کلان ناحیه سینو دوشنبه 459,000 سومون. چخیلی نرخ. بلندی خانه را بینیم بچه همه بیتون پوش کردگی. خب از تعلیم معلوماتش زنگ زده از نومی سعودو تیجی سلام برسانید دوستان. چیزی که ما در روان میکنن ادرسش پره می نیسن ما نوار کرده پیشنهاد میکنیم. بعدا چیزی که روان میکنین دوستان همین ادرسش پره کنین. نرخ‌های خانه ها را نرخ‌های ما نه که ارزنده به نرخ باشه و سعودو شود دوستان عزیز. رقم‌های صاحبخانه روی اکرانتون 26 62 زنگ زنین. میگذاریم به دهمین کوارتیرای فروشی دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی هسته که 525,000 سومون ارزش داره. یک حجرگاه کوارتیره در اتاژی یکمای مساحت باشه 30 متر کوادراتی ناحیه فردوسی نزدی بیمارخانه استقلال در قرار داره بچه عزیز. 525 تا دومی ما میگه 4 اتاژه های. خانه ما در اتاژ یکمای یک خانگاه فروشی در دیاگنوستیکا 46 میکرورایون ای که انا هموجا در روبروی دانشگاه تجارتی بیمارخانه استقلال نزدیکیش هسته. مکتب هست، باغچه هسته، آبی گرم هست، پدوال داره، ремонти نو داره. 525,000 سومون. اینا دوستان باور کنین وریانتی خوبه. سوم می داشتم حوزی خودم میخریدمش. مرامت شما بخرینش بچه عزیز. میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی هسته که یک حجرگاه کوارتیره در اتاژ سیوم مساحت 34 کوادرات ناحیه سینو شهر دوشنبه 428,000 سومون. نرخ بینین همین نرخ شید بچه ها 428,000 رقمای 67 و 52 زنگ زنین. دوستان عزیز خیلی خدتان شویی چی دستین نرخ نوای خانه های دوشنبه را سعودو تیجه حرکت کرده کوادرات های مایده مونده سایی. همه 40 کوادرات 35 کوادرات 50 کوادرات 60 کوادرات همه کوادرات های مایده را بینین نرخش چخیل 34 کوادرات 428,000 چخیل نرخ نو به نهایت قیمت. کدوم در لازمه زنگ داره بچه عزیز. نوار ما جنبه سیده چیزی بد روی کردن خواهش کردن کامنتاری کردن همش موندیم. انا بود دلشی برای ریکلام واتساپ میگذارم چیزی باشه مراجعه کنین اومده ای پیشم نوار میکنیم بچه. و دوستان عزیز کدومتون امی نوارای سعودو تیوی را در یوتیوب تماشا کردن نمیتونین دورای وطن هستین سعودو تیوی تلگرام کانال شده اگه بچه عزیز سیلکش در امی تگی کامنتره
ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ до'стон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментарият дар омада тамошо кунед.